Hello, kublai pi barok ngadai mega boy tengah pedang sabai pi we hakane ka video jong menta kasngi. Taka fast story hakane ka video ngine page phang ilum lang lapang. Menta kasngi kadai kasngi kha jong is so happy many returns of the day. The next story ngine page phang ka jingruai khon shan rang jong ka somersault. Menta kasngi lapan mi ya ka trailer jong kane ka music video ka bala ai kertang khon shan rang ya ka baken sapan light no shan hakine kisngi ke ban sawan dengan play khandia ya ka trailer jong kane ka jingruai khon shan rang jong की somersault. The next story ngini pe shapang ka film ka daw. Sa tang san sngi ban penlaj pe ba no ya kane ka film ban pen I hapo ka cinema ticketing shop ke puran na kane ka film ki panjing ram na kaliang jungi ki paj ba ban ya let pe ya kane ka film ha ka tai ka sngi ar pusan tarik te khandiat ngadan ka video clip ha ka ba ticketing shop ki puran na kane ka film ki kwa banong I na ka banta jong pi te lada pi kwa ban pe ya ka full video ka link ka dan hapo ka description. Haka jeng seorang yang lakwa palat kan bahkan ni film kan mina ban ina ko biju cinema hall kan kenamba mengi ba agro nginyo ban penya yang lebih kan ko hall la ni long kumno ni biang ni yang kerupam agjengi ro kan ala kender katai ba ino ba tambang hati ro katai ba tamba kajintiang em ngalos ngam tu ngasulong siam mo ngasulong komentar mala dangi ya tho exams tengi tiang em na dangi yo result ni pas ente kalau kunta ka jo kenya kani bentaro te tama kermen ba kani ka film ka ba kani ka ba peni menta kano ka ba best phama kalian jonga pan ma kecing kisan ka ba rat ba dengan jong pi ki pat ba lem dadan ke jong pi ngi nam na li ai te kata ka na kalian jonga da ka boboro mo ka parit kin sapriang lang ya kani ka khobor kani ka news jonge Syaki pahing basem perlok perjol kunta teter pin pha pinya share ki status ma WhatsApp Facebook kunta teter khnang ba kane kan sapriang lut kembong kan rong lut te kan poilut hano noru ko hi mo ba baro ki ba mo kinyawan man ajin ka shan mingi kinyawa da ka bakiwan makin sakhi agni ka film ha ka absent tarek u November mentau snami ana jakwa te pinia don ka lembat ni ha ka tisi Teka last story ha kane ka video ngini pe chapang ka jingja accident jong we khasi youtuber ba kertang email bon leng do menta ka sngi lapan mi ya ka we ka video ka bala ai kertang ngadang em nama ro blai pada bantho ya ka khana ka jingem ka junga dengan plek ndia ya kane ka video clip ha ka ba ibatai baro chapang ka ta ka jingja accident ka jong I hennen ka sngi la da pi ko ban pe ya kane ka full video ka link ka dan ha pocket description la da pi tu ye ne me bon leng do phila ban ya comment harum ho oi na am dengan plan o menta hi ya kane ka video clip ka jong I Kumba pitip henen kasngi ha kapor khandai beje kat bangarang mi na shlong bangandet sha nongpo kendit kensan ha ani ha umran kalawan kata kowe ka kali martivan di kayat na kani ka rong side na do nang tina umran dairi kala yat cha do sini sineng di kayat binatan rong side namar ba antip tharai ki ong ba khamjan na rong side kumba kilabatai Tinga pa rin atang wana ni na shulong. Diha ka por po ni turning. At try uni ukali. Ukwa banyat wood man lat na ni turning. Di ukam yat stat kendiat. Di bat apa uyat stat kendiat nga atang wana shulong. Tinga I kan san gini kali ka wanang thi. Di apa ngai I nga lalong kendit tambang kampanek. Nga persang bangan yat no kam sini seperang surok kan nga yat no kumto
Di banyak no kam sini sepedang surok. Tang bau new kari terai popli pula kendet mau uru. Jika bu unya no shani kaliang syaka kamon jongu mu wan no shani persya enga kan. Ha kata kapor ngalah depa ansa accident ban. Di kat banganangnya ate bangan sa accident marantang arlai second bangan perkat dia perkat sedat takapor ngasu perkat biba lada ketika kali katingko enga ngalate perkat sa tingko nganshu telun bet bat kata ka force jong kata kali kan di kawan kata kali kawan bika bet dan yang anangnya nah ketika dia yang terakhir layo kejap tu bat mas ndai ngakum ta kumbang atmu telun no syateka syakaman. Datangkan ne kalapoi sya kabakut ka video jong menta kasngi tenga kerpati pi bapin sung bahasa like sa share basa subscribe ya ka channel Megaboy tengin sai kedo haka video la shai kasngi. Thanks for watching.